Voin cho hei Remruatpuia Farm kan kala rilrulet taksa mit atlai khop mai so lai su dragon fruit mun ania hei nai đi so dragon fruit li ania chu hei lai deal hi sanga nursery na mun ani so lai de so oma hei anu am khop mai mit le ril root lai a risel ani hei lai sweet corn ching khat dul boka so lai son dragon fruit ala oma chuan thingpong ma red lady ching boka hei lai so greenhouse son bean te tomato parbor tite oma so lai son oil palm aching boka he lai so dirin kara son coconut ada boka so lai son bong an lutla so bong vul boka so lai dragon fruit pm ni so sweet corn mun ni zau lu tu ko fan fe thamania hun rai lo te tlawh zuk kan ni kan fangkual chuk lawa hi balhla mun ani boka zau khop mai balhla mun po hi chon khi lama khian fu mun ala nei boka thlai sang ala da boka mar chu kan tlawh kual vek seng lawa vein chu kalpa kal zuai kan nia jin kual pa in chuan so lai son fu hermup boka ni a feringat posa vum thur maya rau pui khop mai ani Remruatpuia hi DHO District Horticulture Officer voluntary pensioner heti kut na thok ta hi ni ngai sanam khop mai